Rezidba vinove loze je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koju treba obaviti na vreme da bi mogli da očekujemo dobar rod i kvalitet grožđa. Bez obzira da li se radi o vinskoj ili stonoj sorti vinove loze, neophodno je orezivanje. Bez rezidbe grožđe bi bilo sitnije i lošije kvaliteta. Osim toga, cilj rezidbe je da se formira oblik vinove loze onako kako to želimo. Rezidbom regulišemo broj lastara i okaca, a time se utiče na broj grozdova na čokotu. Rezidbom se postiče i regeneracija starih čokota koji se time podmlađuju. Suvi, stari, ogoljeni, oštećeni i promrzli delovi vinove loze se na taj način odbacuju, a mladim se omogućava da bolje rastu. Najvažnija je zimska rezidba vinove loze koja se najčešće radi u februaru mesecu u našim krajevima. Kod nas se osnovna rezidba veže za Svetog Trifuna, 14. februara po novom ili 1. februara po starom kalendaru, koji je ujedno i zaštitnik vinogradara. Osnovna rezidba je značajna i obavezna agrotehnička mera u vinogradu, ukoliko želimo dobar odnos rodnosti i kvaliteta grožđa. Osnovna rezidba je rezidba na zrelo, izvodi se u periodu zimskog mirovanja vinove loze. Rezidbu je potrebno obaviti pre nego što dođe toplo vreme i pre nego li krenu sokovi kroz biljku, jer u protivnom loza previše suzi i u stvari boluje. Dakle, okvirno vreme za rezidbu je 14. februar, ali to zavisi od klimatskih uslova, sorte i mogućnosti izvođača radova. Pomoću osnovne rezidbe reguliše se broj lastara, okaca i samih grozdova. Neki lastari se uklanjaju skroz do osnove, a neki samo delimično. U zavisnosti od broja okaca koji se ostavljaju na lastarima imamo kratke kondire od 1 do 3 okca, duge kondire od 4 do 5 okaca, kratke lukove od 6 do 8 okaca, srednje lukove od 9 do 12 okaca i duge lukove, to su lastari sa više od 12 okaca. Koliki će biti lastari i sa koliko okaca ne zavisi samo od toga koliko se nama više sviđa, već zavisi od sorte i načina uzgoja. Rezidbu vinove loze zato možemo podeliti na kratku, dugu i mešovitu u zavisnosti od dužine lastara koji se ostavljaju, odnosno broja okaca. Dopunska ili zelena rezidba vinove loze se obavlja kad je i koliko je to potrebno. Ova rezidba može biti značajna naročito za mladi vinograd da bi se čokoti pravilno formirali. Na samom čokotu, na golom stablu vinove loze, tokom vegetacije, hoće da izbijaju novi mladi izdanci koji nam isto u većini slučajeva nisu potrebni i treba ih uklanjati.
Kad zeleni izdanci pređu visinu stubova i žice, onda se potkraćuju, jednostavno da ne idu bespotrebno i prekomerno u visinu. Vinogradarske makaze su alat koji je potreban za rezidbu vinove loze. Jedna oštrica je u obliku polumeseca, a druga strana je u stvari tupa. Ove makaze su pogodne za sečenje zelenih izdanaka, kao i mekih odrvenelih izdanaka, odnosno plastara vinove loze. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com, a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.